ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайкгузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ, 142 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 11 мошини фурӯшияи беҳтарин мошинои бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дастгирӣ аз тарафи шумо чанд қадар зиёд бошад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. якум мошин Mercedes S-Class Американка, соли бароришаш 2011, объём мотор 5.5, коробка автомат, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 260 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 1 830 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дуюм мошин ВАЗ 21099, соли бароришаш 1997, объём мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 5500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 38700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Opel Hatchback, соли бароришаш 1997, объём мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 6 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи ин мошин 25500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 179500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бисёри бародаро хостанд BMW тройка пешниҳод кунем. марҳамат. BMW тройка, соли бароришаш 2001, объём мотор 1.8, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош 1 солаи бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 225000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
ماشین پنجم مرسدس سچکا کلاسیک سالی برایش 2000 ابیا موتور 1.8 коробка механик бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дора 1 сола танировка дора кондитсионерш кор мекуна 4 баллони нав бо дискаҳои рамашкаш дора бародаро. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 60,000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 422,500 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. ششم گروزوی گازل سالی برایش 2005 موتور 406 کربیراتور بنزین گاز ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه بخش. نرخ این ماشین 36,000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 253,500 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. هفتم مرسدس سچکا الگاند объемный соли برایش 2000 ابیا موتور 2 коробка автомат бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. واگن گرفتگیش برادرو نوای. نرخ این ماشین 72,000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 507,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. هشتم ماشین خوندای ستارکس سالی برایش 2000 ابیا موتور 1.2 коробка механик газ ҳуҷҷатош 100%. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه ترسونزاده. نرخ این ماشین 35,000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 246,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. نهم ماشین اوپل استرا جی سالی برایش 2000 ابیا موتور 1.6 коробка механик بنزین خالی ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر مسکو رایون ادینسووا. نرخ این ماشین 140,000 روبل روسی می باشد. با سومانی تاجیکی گردانیم 19,800 سومانی تاجیکی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید.
دهم ماشین نکسی دایو соли бароришаш 1996 абё мотор 1.6 коробка механик бензин газ яксола ҳуҷҷат дорам 7 моҳа танировка дорам. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 84500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. 11 ماشین فورد فوکس соли бароришаш 2010 абё мотор ДВД ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва метро Анино. нархи ин мошин 350000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 49700 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.